U okvirnoj konkurenciji u skejtu. Treće mesto u skejtu na Minerov Belbrizu skejt 12 osvojio je Mihajlo Prostor! Ponovo se pelje na postane snage konkurencije, iako da su napravo se nama zgodila. Ajde, malo puno za Mihajlo! Ajde, Mihajlo! Ajde, ajde! Mihajlo Prostor! Drugo mesto u skejtu osvojio je Ivan Pejdić-Pejdo! Još jedan član Strong tima na postanu večeras. Prvo mesto Timotej Lopez! Ajde,